Hürmetli президент, hürmetli personelimiz, hürmetli hizmetdaşlarım. Ruhsat etiniz. Soba Kurtarmakla Жетиштирүү предприятия акционерлер жамгыятынын yıllık отчет жыйылышы менен тааныштырып кетирген. Бүгүнкү жыйылышта катнашуулар Соба муниципаль район башлыгы Миннеханов Раис Нургалиевич, Соба муниципаль району жер һәм милек палатасы начальниги Галиуллин Али Максумович, Соба муниципаль району башлыгы орынбасары Хасанов Расих Маракович һәм Соба муниципаль району прокурору Зефир Мавлитович катнашалар. Жыйылышка түбәндәге күн тәртипләре куела. Биринчиси, Соба Kurtarmakla Жетиштирүү предприятиесинин 2020 жылда işlenген iş нәтижелерин отчет. Чыгыш ясый ишманын директору Хабиб Булинур. Икенчи күн тәртибе суроолор, тәкъдимнәр, башыган мәсьәләләр, өченче бүләкләү. Жыйылышның секретаре итеп Арсланова Расилә тәкъдим ителә. Hürmetli Reis Nurgalevich, hürmetli Prezidium, hürmetli hizmetdaşlar. Ruhsat etiniz sizni yıllık işlenilgen iş neticeleri bilen tanıştırıp o'ttirgan. Uyushmaning tub ishchanligi bo'lib xalqqa xizmat ko'rsatuv, жылылык, kanalizatsiya, suv bilan ta'min etuv, qo'tiq ko'nkurish qoldiqlarini jima o'rnashtiruv, qishki shilda uramlarni qordan olindiruv, bizimizni yashillantiruv, shis tortuv. Bu ishlar ish shiratida bizning uyushma xizmatkorlari ishchanligidan turadi. Şu yukarıda sanab ketilgan hizmetlerini yüzde tutup, Soba Kurtarmakla Жетиштирүү предприятиесі öz işlendiğin yıl eylenesinde yerine jetkirip boşkarıga tırıştı. 20. yılda özümüzge koyulgan buruşunu ötep, предприятиенин табышлы işlevine erişti. Предприятиебиз kurtarmaklı, şoňa görä jetekçinin tüp buruşu bulup, uyuşmanı табышлы etip işletu sanalar. Bu iş şiratında hem tarmak jetekçisinin olga taba işini türüsütüp uyuşturup, yaňa texnologiyalar kullanıp, şığınlarını kimetip, hizmet disiplinasını hem texnika korkunçsuzluğu kaidelerini saklap, özümüzge koyulgan buruşlarını tügel ötep boşkarganda gana yukarı neticelerge erişip buladi. Bunun için bizning bütün mümkinçiliklerimiz de yeterli. Bari tek her birimizden özümüzge koyulgan vazifalarını tügel ötew gına suraladi. 2020 yıl özünüz bilgeningizçe sınav yılı dep etsek de dürüst bolur. Pandemiya, koronavirus degen aytirge de ağır bolgan sözler bilen çırıştık. Köpkene uyuşmalar, işçiler samoizolyatsiyada boldular. Bu iş şiratında bizning uyuşmanın ekonomikasına yığıntı yasamışı kaldırmadı. Birilip bitmegen gigakaloriyalar, metr kub sular. Niçikkene ağır bulmasın, şunusu suyunuşlu. Kollektivde işçilerimiz özlerinin selametligini saklap kaladılar. Allah'a şükür, alga tabada şulay gına bulak kursa yarar idi. Çünkü selametlik en zor baylık, Rospотребнадзор tarafından koyulgan taleplerini gündelik tügel öteyip, distansiya, maska kiyular, kol kiyular bular barda vakitli şagına. Biz bunu birge dürüst etip öterge tiyiş. Bizning eng zo'r tarmoqlarning birisi bo'lib, xalqqa har doim uzluksiz sifatli suv bilan ta'min etuv. Soba shahar yerlari ham o'zimizning xizmat ko'rsata turgan ovul yerliklari xalqina 32 skvajna ham jiddiy kaptajdan 494 ming metr kub suv berildi. Suv beruv turbalarining uzunligi 179 kilometr. Shuning uchun Sobada 58 da oldu. Soba içinde 58 da 6 kilometr. Tarif 1 metr kub suvning beyesi ortacha 28 so'm 67 tiyin tashkil etdi. 19 yılda bu son 27 so'mda 73 tiyin edi. 2020 yılda bu suv ülkesinde boshqarilgan ishlarimiz bek ko'p. 3 milyon 215 ming so'mlik remont uzdirildi. 409 ming so'm yog'liq tutildi. 1 milyon 538 ming so'm xizmat haqiqiy налоглар to'lanildi. 494 ming metr kub suvni ko'tarish uchun 766 ming kilowatt elektr energiya tutilib, 5 milyon 620 so'm aqsha to'lanildi. 19 yılda 703 ming kilowatt elektr energiya tutilgan edi, bu yil 63 ming kilowatt elektr energiya ko'proq tutdi. O'rtacha 1 metr kubning suvni ko'tarib 28 so'm 69 tiyinga tushdi. Barlığı 14 milyon 165 ming so'mlik shirin tutilib, 14 milyon 312 ming so'mlik xizmat ko'rsatilib, 147 ming so'mlik tobush olindi. 19 yılda 12 milyon 734 ming so'mlik shirin tutilib, 13 milyon 201 ming so'mlik xizmat ko'rsatilib, 467 ming so'mlik tobush olgan edi. İptaşlar 2020 yılda işlengen işlerimizge to'xtalib Son tapılat turda o remont olan arkasında bence. Şundan da çıkışık olarak 780
эксплуатацияны айырым, ремонтны айырым. Так, теперь. Onda en sırada скажу, 783 evler burada. 20 yılda Bu ne? Eksploatasyonu inşallah. 26. yıl başı gazetesi mal dakika bölümüne raporlanan. Hoş. 2020 yılda işlеген işlerimiz resmen sonunda milyar bulsa kontak. Normal. Барлығы 13 dene, şunun ikisi sobada, 11 avullarda 793.592 sumda nasuslar alıştırıldı. Sanzonlarının sanitarный zonu beyterini kısaltıp, sanzonların pişenleri şavılıp, tertiplenip koyuldu. Fond dezinfekasiya Oşay Mamalay avuluna 583 metr su kırtıldı. Başını urnaştırıldı, barlığı tulayın 3 milyonda 622 sumda teşkil etti. Totarik Şermesi avulunda 72 min, Sotış avulunda 367 min sumluk, Ulu Kiveç avulunda 214 min, Ulu Şungar avulunun medeniyet örtünde %7 min, Ulu Şungar avulu administrasiya zdaniyesine 46 min sumluk, Baylar Sobası Şişmeli uramına, Kalkuz uramına, Koyunlu uramına, Pionir uramına, ipotечный domlarga 203 min sumluk, administrasiya garajına 91 min, Park Afganlar Parkı deb halk tilinde yerinde Bedrefine su tutaştırу 120 min sumluk, Sotuş medeniyet örtü 44 min, Sotuş avulu 162 minlik sumluk avuluna, İki Basu Vartaş, Mektep uramı 17 min sumluk, Kişi Şınar, Lenin uramı 81 min sumluk, ipotечный domlar, Şulpış avulu 17 min sumluk, Urtan Orta 17 min sumluk, Tuktar avulu 141 min sumluk, Kildibek avulu 125 min, Baylar Sobası Üzet Meşitine 207 min sumluk, Zavod uramıdağı mebel tsexına 35 min, Kambekormu zavodunda 264 min sumluk, Kolata avuluna 771 min, Sotuş avulunda MFTS 76 min sumluk yana su turbaları suzuldu. Lubat avulu jirligi bilemesinde 220 min sumluk pojarny gidratlar ornaştırıldı. Yılış avulunda Sanzona kıymat otu 270 min, Baylar Sobası biçtesinde su kalıntıstары көтөртүү 25 min sumda teşkil etti. Yıl davrında su tarmağı boyunca varlığı 33 avariya, şunun 22'si avullarda, 11'i sobada. Olar vakitinde tüzeklendirilip barıldı. Sanpin Kupmalık buldum. 217 mi oldu? avariyalar mı? Da. Şöyle uçarak mı? Analizler. Ne? Kupmalık sizin çıkışları mı? Текущий ремонт. За счет собственных оборотов. Говорится, не накладывай. За счет собственных оборотных строительства var mı? Подойди. 490 amortizasyya yıllık. Mesela sen? 450 amortizasyya yıllık. Ve şunun şurtundan 496 bizim işlemler ücretten şurada. Текущий ремонт. Ayı. А строительство var mı? Строительство o yarım yeni yok. За счет собственных средств строительства yok. Yok. Sanpin taleplerine doğru gelen tekşirүү için kvartal sayı su analizleri alınıp, onlarını analizlау için 217.500 сум акча төленді. Күндәлек һәм айлык су бирелешне исәпләп анализ ясап карагач, нәтиҗәләре төрлечә. Чөнки айлык югалту җайларында 30-40% җитә. Югалтуларны киметү өчен контролерлар тарафыннан хуҗалыкларда һәр даим тикшерү үткәрелеп барыла. 20 елда госповерка срогы үткән 743 дәнә шүчек алышынды. Эштәмә яңа 67 абонент потребительләр таштырылды. Хисапсыз су алуны киметү максатыннан халыкка газета, радио һәр даим аңлату эшләре алып барыла. Эшләгән эшләребез белән бер рәттән эшләп бетерелмәгән эшләребездә кимчелекләр дә җитәрлек. Югарыда санап кителгән көндәлек килеп чыккан авариялар бик кимисә дә ел әйләнәсендә планлаштырылган эшләребезне вакытында эшләргә каршылыклар тудыра. Халыкның еллык җыелышларда әйтелгән мөрәҗәгатьләренә таянып, 21 елга су өлкәсендә планлаштырган эшләребезгә тукталып китә. Bravo, задумался боюнча. Bizim anda ne var mı? Şey problemi.
Zoom aşağı olsa da. Yok, o saatte mi? Триста Yok, akşam yürüyüşü. Patenler gözbet. Şunu yapılmalıyız. Şunu alarından sizin mındı procentta biz bu su boyunca, если bizden ne общий показатель minnet olur. Mesela tabletsini söyle. Tabletsini nasıl? Uzbek nasıl? Uzbek ne kadar jiyadır taşan. İyi. Почему такая разница? Bizden eğer de kolduksuz eğer iseplegende bir ay bizim bildiğimiz dekabr bir yapı var. Onda şehir bizden %1% da var, 98 de var. Bulay hazır yanvar ayın 40 dekabr mında kirip gitti de bir ayın şehirgeç. Şunun bilen bile kimi 88, 91, 93 kölçü oldu. Kolduksuz diye beytelimde. Ne? Alem. Sıyırtı yasa azarı. Bunlar hizmette iyi bunlarda. Tamam bizden. Az doğru. Yaşarlandır bitinde hazır. Bir çok bilen ki daha. Şunda. Alarcıya desek kuşire. Ya ben normal Alarcıya mi? desnekte şavuşa. Alarm bitinde допустим sizin suğa kirip etmeyen iken alarm okta da kirip etmez getir. Buna bizden analiz yapsalar nasıl öyle sanmışım ne tabletse de. Yok, siz beni işitiyoruz da. İyi. Sıyırtı yasa az mı? Doğrusu. Ders. Хорошо. Mektep. Там да, юба 72%. Вообще нереально. Bizden 88-93 bir ay kalıp. Şey ana da yazma. Şey çok uygun yani. Ha Yo o bunları ustanıp küçük çip duran resmen zbor ortalara mı? Ha. Ha çıktıkları iken bu. İyi. Zbor ortalara mı? Kapıytıyız mı bitmez. Borç dip. Üstüne okumamanım. Kapıytıyız. Su digene birine yapıyordum da. Nasıl olma? Sıralar vardı çökçek koyulma bitti yuvatta. Tuz düştü. Ders. Mektep buramındaki MVD korş. Ettim bedende. Kimden çökçeki yok. Çöp veriyorsun da işte o. İteye sırada koyuyorsun. Eles şöyle kalite bir şey garanti. Prasvaşın işi çıkarlar garanti şey sürekli mesajı birleşiklerden nasıl bir soğuk saçı işi yürütmüş hastalar. Скажем, да, на кухне недобор, были переговоры. Olayı bitirişinde birlikte bitirip koymuyor. Че? Böyle bir ciddi sıkıntı уже тестовый, уже oluşundan господарка сұрылышықта. Хорошо. Mektep buramındaki MVD korşı алуысын oluşturup işin tertipte salırga. Mamalay ауылында su trassını oluşturup devam eterge. Ауылдарда su başlarını boyau, iki basu orta buları көріліп тұрғанlar. İki basu ortaş, iski, şirmet, tüber, yuvarı su. Sobada iş bağlar yağına su kırdı. Mertep ауылындағы kaptajı yasaldı, dokumentler işlep sanzonusunu ısa bitirirge. Ауылға su жіберілге. Kaptajdan. Ауылдарда уран başlarına avariya vakitlerinde bütün halkını susuz kaldırmaz için zadviçklar kuyu oluşturu devam ediyor. Bu bir 4 поселение işledik, bu iş devam edilir bu müsebinde. Hesapsız... Sizin mında bular atıyış, Respublikanski programı negizinde reistr. Решет районный болған болса, теге самоуложение bilen барды. Аларны айырымы за счет собственных оборотов. Ama var, bu bütün mertem kaptajları, şuçik neyler bütün süzümüzdeki. Bunda Mamalay oğluna kirer. Sobanın iş balalar kirer Sen biliyor. işittin mi? Korava sırası bilgili olarak atıyış. Nesef hesabından sinirşkene. Sinirşkene de atıyış. Bütün halkı atıyış. Ders. En mühimi halkını yıl eylene üzlüksüz sıfatlı su bilen temin etüge erişirdi. İkinci, tuttar mağruz bulup halkka halkını жылылық bilen temin etü. Бүгінгі күнде біздің баланста 6 котельный, квартальный, мунча, больница, единый окна, военкомат, МФЦ, яңа МФЦ. Бешесінден жылылық сатабыз, 20 котельный диспетчер службасында, 76 котельный арендада һәм техобслуживаниеда. Югарыда санап кетілген котельныйлардан ел бойы 7297 гигакалорий жылылық берілді. Шуның 5014 халықта, 6772 гигакалорий бюджет ұйышмаларына, 10 гигакалорий түрлерге. Жылылық энергиясы тариф 1 гигакалорийдің бейесі орташа 1970 сомда 52 тиын. 19 жылда 1930 сомда 79 тиыны тәшкил етті. Шушы эшләрне башкару өчен 6 миллионда 85 мың сум
газға, 1 497 000 электроэнергияға, 323 000 сум материал һәм ремонтқа, 1 591 000 сум хезмәт хакыга налоглар түләнүгә тотылды. Барлыгы 13 455 000 сум чыгым белән 14 367 000 хезмәт күрсәтелеп 952 000 сумлык табыш алынды. 19 елда 772 000 табыш алган иде. 20 елда эшләнелгән эшләргә тукталып үтәм. Байлар сабасы сәләтле балалар мәктәбендә 605 000 сумлык җылылык үзәге яңадан ясалды. Мамалай балалар бакчасында байлар сабасы бәләкәш шоколад балалар бакчасында, Олы Кибәч урта мәктәбендә, Югары Симет урта мәктәбендә, Сотыш урта мәктәбендә 210 000 сумлык квартал 210 000 сумлык квартальный котельниендә 4 000 сумлык шифахана котельниендә җылылык котеллары һәм теплообменниклар юдырылды. Олы Шунар урта мәктәбе, Килдебәк урта мәктәбе, Болашак, Шоколад балалар бакчасында 80 000 сумлык су йомшарту җайланмалар режимына наладка куелды. Квартальный 112 000 сумлык шифахана котельниедә 24 000 сумлык җылыту казаннарына режимный наладка ясалды. Сабантуй спорт мәктәбендә 120 000 сумлык су йомшарту җайланмасы урнаштырылды. Саба шәһәр җирлегенең административ зданиясенә 72 000 сумлык җылыту системасы һәм котеллаштырылды. Квартальный котельниедә 460 000 сумлык ремонт эшләре башкарылды. Профнастил белән стена тышланылды, дымоход трубасы буялды. Диспетчеризация службасында булган 20 котельниягә 4 оператор хезмәт күрсәтә. Алар карамагында ВАЗ-2105 машинасы бар. Котельниялар бөтенесе дә диспетчеризация службасына таштырылган. Аварийный сигналлар квартальный котельниягә килә. Диспетчеризация службасының төп эше булып барлык котельнияларның өзлексез эшләвен тәэмин итү. Безнең бу тармакта барлыгы 2 735 000 сумлык хезмәт күрсәтелеп, 2 291 000 сумлык чыгым тотылды. 1 14 000 сум хезмәт хакы түләнде. 209 000 сумлык ягулык майлау материаллары белән тәэмин ителеп, барлыгы 444 000 сум табыш алынды. Ел әйләнәсе ИП Зарипов специалистлар белән берлектә диспетчеризация службасында һәм җылылык тармагында үзеклекләр булмады. Явыл сезонын уңышлы гына аварияләрсез алып чыгалды. Аллага шөкер. 2021 еллык җылылык тармагында планлаштырган эшләребез. Квартальный котельнидан үзебезнең административ бинага кадәр теплотрассаны колай белән тышлау. Квартальный котельниянең урам һәм каршы як стенасын профнастил белән тышлап бетерү. Единый окна котельниянең стенасын урам яктан буяу. Квартальный котельниянең ике котелына явыл сезоны хәтле хим промывка ясау. Булар бөтенесе дә үзебезнең хуттан эшләнә торган эшләр. Алга таба да эшләү технологиясын бозмыйча, халыкның бюджет оешмаларын, мәктәп, детсад, больница, культура, спорт, үзлексез җылылык белән тәэмин итәргә, иң мөһиме эшне дөрес итеп оештырып, табыш арттыруны максат итеп куярга. Бүгенге көндә безнең тагын бер аерым тармак булыр. Сантехник Kettinler boyunca siz olmayan analiz hesap barasın mı? Köyde orta şahım yani gaz tutuşı Хәзер mesele yani Тыгат надагына сорап oldu. Рүзәл Семенда бит. Bütün paketini үзебез абсыз итә торган. ne? Al. Evet. Aha. Так, şimdi tadvan kanalının generalı kile vakıtizin ana bilen bulmuş olmayı. Birinciden sizden şu tarmalarını değil mi? Olıklan belli. Peki kişinin tazaları uğraştan tıra, bizim tırmış sizden tıra. Naşı susuz, kanalizasyasız, uğramda tertip sizin kulda. Tekin neler bütünüsü de Emniyet devletçiler bizge kararında kimlere götürek işler. Girenlere gerek. Mesela bizde özümüzde planı bular, hemen de planlaştırılar. Biz çok nedir, keteliler özgürlükler yasadık, hem bütünlere boyunca, su boyunca da. Onun için tege üzerinin biliminde tırmış itip olmayız. Çıranlar bizge kararında da yaşayan şeyler var. Onlardan şu kapiro itip, dürüstten de analizire itip, Kupman bizim arkasında şırın bular, hem o şırın bizim yanına kaytarırlar mı? Ne iş bu vakitte yine mühime bizim halka, kaminde bütün Türkiye çeşitliğinlerde
tiyişli temin etti. Ekonomika'nın siz bilesiz bütün dünya boyunca o kendeken sıradı verdiğim mesela ne işte şunun tarafında. Avata var, barış kaminde Üniversitesi Kilabizur Rahmat Münabik Likuptan iyilemden o parça arılar gaye Halle kulemden bulmağını siz birden bulup tırıştığız Size bizur rahmat, hele şişiyiz kuba Kıyılağı kup, biziz kuresiz Kılıcıdan kıskarada sizden tetikte salı bitiresiz Şu vakitte indi tırışıp işleyen kendilerine masa gerek Onda halitip darığız Yansımalar yok mu? Buna bu salgınlarını elbet kınapşı bitirsak, su iteğine Ondan profilaktik işlerini bitirsin de deziktör şaparamızsa bir problem bulmayın bir hayat. Bulgan problemlerini yazıp barıp, alarına indi şişireye gidiyor. Avoz project degeni bir bilen turmuş testi. Bizge qaraganda evet işlerden ilerine gidiyor. Bu tirlikçilikte de, ormançılıkta da şu vaqtda bu prokuraturun alsam da, mektepni alsam da kimdendir iğrenirse, kimdendir ispitani uzman ellen diyor ama vüsayet öyle şarası yok. Bulgan vüsayetine uçap aytıp, dırsit oturuveregen. Bu sarışın sıytırımız indalar. Şunun için tam bir tapırtın bir şey yazışın biz bırakmak. Bırakıyorum benim böyle bularga layık tasarımları. Серьезные претензии ловит. Aslında şu anda siyasım durasız. Rüsat Benim bir gene вопрос можно mu? Ne? Mene so'nggi 2 yilda poka to'xtab turdi, men ministerствоda dil so'rab turaman. Sizdan aytasizda. Bir bu programma tag'in davom ettirmaykan bu обновление техники, президентская программа. Men o'ylamaytardik. Потому что siz bulmayın. Sizge Bizni onda chegirmaymiz, zayaqqonlarni ish texnikanda bo'lib tiyishmiz. Программа ishlasa iyi olur ya, yengil. İşte var, sizden başka var mı? Rahmat. Şu, tege bizi maqtadılardı biz bastırıyor mu? Yani dedik şunu buzasın kise maqtada başka verdik. Yani siz andaydı bilir mi? Onu şahsızge. Самое главное, если они сауlat, anday banday mesela şehirli başarısı ise şu vaktinde ettiğiz yani. Vaktinde bütün işinde profilaktik gerek. Mene işler şöyle değil mi? Vaktinde tertipke maylat netip tırsan net operası. Müziksizden şöyle kadar. Müzikizden kıymet bir yok. Allah'ın satır alıp bulan, isen ne sağlıklı satır alıp bulmuyor. Yani Rahmat. Bir minut uzatmış mı? Yok. Şimdi de var. Gülün nasıl? Bir tane de gülün nasıl bir var. Yok problem yok. Gülün nasıl çıkmıyor? Rahmat. Yok, oturun. Devam ederiz. Bugün günde bizim tağın bir ayrım tarmak bulup santexnika hizmet ko'rsatib turadi. Tarmog'i biz byudjet uyushmalarına xizmat ko'rsatadi. Bu tarmoqda 2 slesar ham 1 master ishlaydi. Ular qaramog'ida o'z avtomashinasi bor. Santexnika tarmog'ining tugushi bo'lib, byudjet uyushmalarining avariyalarsiz kundalik motorlik ishlovlaridan turadi. Grafik negizinde bizga qaragan har obyektni oyga 2 martaba yurib tekshirib, vaqtida tuzuksizliklarni bitirib chiqamiz. Bu vaqtda grafikdan tushibda borib to'g'ri keladi. Yil aylana grafik negizinde ovullarda 264 topgan. Grafik 45 martaba borib to'g'ri keldi. Bizning bu tarmoqda borlig'i 1 million 500 ming so'mlik xizmat ko'rsatildi. 1 million 434 ming so'mlik shirin tutildi. 25 ming so'mlik zapchast, 171 ming so'mlik yog'liq maylo materiallari bilan ta'min etildi. 906 ming so'mlik xizmat haqi to'landi. Santexnika tarmog'i 61 ming so'm tovush keltirdi. Eng tüp maqsadimiz bo'lib belgilangan grafik negizinde xizmat ko'rsatuvni davom etib, 2021-yilda bu tarmoqning shirinlarini kemitib, tovushini orttiruga erishildi. Üçüncü tarmog'imiz bo'lib kanalizatsiya shiltari ham shishtorti qurilmalarini tegishli darajada ishlatuv, shishtortilgan suvning sifatini yaxshi turadi. Bizda tavligina 700 metr kub shishtortib chiqaruv quvvati bilan bir biologik сооружение shunga 22 da 946 km kanalizatsiya shiltari toshtirilib, 5 kanayi suvlashtirilgan.
Чистарту құрылмалары трассаларына бүгінгі күнде яңа потребитель тоштыру аз дәрежеде. Соңа күрә геологический бос 70-80% ғана үз қуатына эшләй. 710 ел дәуірінде 118,100 метр куб су чистартылып шығарылды. Тариф 1 метр куб суның чистарту бәясе 55 сумда 22 тиын, ә 19 елда 54 сумда 17 тиын иде. 255 мың киловатт электр энергия тұтылып, 1 миллион 731 мың сум электроэнергияға төленілді. 19 ел білән шағыштырғанда электр 2000 киловаттқа кейінірек тұтылды, 2 миллион 210 мың сум қызмет хақы һәм налыклар төленілді. Барлығы 6 миллион 116 мың сумлық шығын тұтылып, 6 миллион 401 мың сумлық іш башқарылды, 285 мың сум табыш алынды. 19 елда 6 миллионда 404 мың сум қызмет көрсетіліп, 338 мың табыш алған еді. Ең ауыр проблемаларының бірісі болып чистартылып шыққан суның анализі қойылған нормативқа тәңгел келуге тиіс. Біздің қайсы бір периодларда әзгене норматив бойынша анализларда жоғарылық күзетілі. Ауыл ширатында экологик налогының артуына кетірі. Мұны болдырмас үшін әрдайым лаборатория анализдерін алып, иларны текшертіп, кварталдан су анализдер алуға 1910 сум ақша тұтылды. 2020 жылда эшләнелгән эшләргә тукталып үтәм. Саба бистәсендә 193,816 сумлык 52 колодец ремонтланып, 500 колодец чистартылды. 73,602 менә рәсмилар эшләтеп күрсәтте бит инде алдан профилактика. Менә бу колодецларның ел сайын шуның хәтле колодец чистартып барабыз. Аны эшләгән кеше үзе генә белә. Әгәр дә шул чистартылмый икән, бер җирдә тыгыла икән, моның өчен инде 2 көн узарга кирәк була. Менә шуңа бу профилактик чара дип атала. Сатыш авыл клубына 112 мың сумлык канализация эшләнелде. Олы Шыңгыр авыл советына 42 мың канализация үткәрелде. Ял паркына 716 мың сумлык КНС эшләнелеп, трасса сузылды. Сатыш авылында МФЦ зданиесенә 341 мың сумлык канализация шелтәре үткәрелде. Менә бу эшләгән яңадан кабатлайдан Фәрит монда бит әле. Менә җегетләр үзләре генә белә, сез дә белеп торыгыз теге әйбердә. Менә бу эшләнелде декабрь айында 341 мың уларның акчасын түләделәр. Моны бар белән кисеп, әйбер каткан иде, җир үсте. Еле керттек, җылы керттек безне. Менә шундый авыр вакытларда була. Камаров урамында урнашкан КНСК керү юлына 14124 сумлык шиген түшәлеп, 91 мың сумлык яңа насос куелды. 2020 елда 12 шәхси йорт һәм Тынычлык урамындагы 27 фатирлы 7-нче йорт канализация шелтәренә таштырылды. 2021 елда канализация тармагында планлаштырган эшләребез. Колодецларга ревизия ясап, ремонтлау һәм чистарту. Осы беренче чират шуңа под номером 1 утыра. Горловинларны кирпичтән өелгән колодецларын железобетонлыга алыштырырга. Беренче номерлы иловый площадканы түгеп дренажның тошын, фильтр дип аталган алыштырырга. КНС школьныйдагы КНСның 60 кешеләргә, Заки Хабибуллин урамындагы КНСка ел сайын стенасын буяганчы профнастил белән тышларга планлаштырабыз. Запас насослар алып куярга, булмасын Грунфос, булмасын советскийлар. КНС Герат подачасын үзгәртеп ясап насос куярга. Яңа технология, булар менә бөтенесе мин югарыда санап киткән әйберләр, бөтенебездә үзебезнең эчке резервтан эшләнә торган эшләр. Яңа технологиялар кулланып, эшне алып бару, электр энергиясын рациональ һәм эконом файдалану. 4нче тармагыбыз булып, каты конкурс калдыкларын җыйнап чыгару һәм урнаштыру өлкәсенә тукталып китәм. Иптәшләр, үзегез белгәнчә, бу өлкә иң җаваплы, көн сайын күпкә сорап итеп сорый торган өлкә. Үзегез белгәнчә, бу өлкәдә 2 ел инде без региональ оператор белән эшләп киләбез. Эш дәврендә төрле бурчыган мәсьәләләр чыгып тора. Чөнки көнгә алар 10-15 тапкыр шалтыратып, то бу әйбер кирәк, то мондый данный кирәк дип шалтырата. Телеметрия, фотофиксация, маршрут, график, әгәр алар берсе дә үтәлми икән, акчаны алар шалтырып китереп куйдылар, акчаны түләмәй үздиләр. Аларны кырахат, инде мин кайсы вакытларда әйтәм дә инде. Мин шуп җыйымны соң, илегел сезнең янда компьютерда документлар белән утырыйм дип. 4 мусравызга телефоннар алып бирдек. Егетләребез аңладылар, үзләренә куйган эштәмә йөкне әйбәт кенә башкарып киләләр. Аларга үземнең рәхмәтемне белдерәм. Региональ оператор
2020 yıl өзінің көрелерін тулайым қаплады. Мұнысы сүйінішлі. Мына бұл контейнерлар буяу, ремонт расходлары, олар обещеткен телефонлар, бұлар бүтін сөйлемі өзіміздің ішкі резервтан сатып алынды, өзіміздің қисапқа ішленілді. Контейнерлар буяуды олышмасам, анда 500 мыңға яқын еге бүтінісін буяп шестартып сварочный работы, менің үтләнлерім оларға берілді деп, олар ана непредвиденность итмелмедіп бізге көтермәділер. Біздің шығынды көтермәділер. Анамысы ішкі резервтан өзімізден ішленілді. Аты күнгіріш қолдықларын шығару мақсус дүр техника білән ішеу сабап істесінден, бір өзімізге бір кетілген ауылдардан график негізінде башқарылар. Полигонда шушы жиналып айтарылған аты күнгіріш қолдықларын тәртібі білән ұнаштырып бару үшін бір дәнәтті 130 трактор ішлей. Ел дәуірінде 52.528 метр куб шуп. Мұны шалыштырып қарасаң, 52 метр куб. Мен әлі ол. Бик куб гара. Шуп шығарылып, полигонға орнаштырылды. Тулайын кірем 14 миллион 820 мың сом болып шығым 14 миллион 220 мың сомны тәшкил етті. 2 миллион 599 мың сомны табыш алылды. Шушы табыш ішінде 3 миллион 350 мың ГСМ-ға, 32 мың электроэнергияға, 746 мың запас сеслерге, 3 миллион 323 мың қызмет қақы налоглар төленді. 19 жылда 43 мың, міне былтыр білән çalıştырғанда, биыл 52 мың, почти 10 мыңға яқын шүк шығарылды, ортақ. Орнаштырып, 13 миллион 196 мың қызмет қақы төленіп, 13 миллион 196 мың қызмет көрсетті. 12 миллион 52 мың шығын тұтылды, тулайым табыш 1 миллион 64 мың тәшкил еткен еді. Полигонда, Мансузы біздің шоттан тоже, полигонда түп здание болып соналған, и гараж бар бетінден шұрып, түбәсінен су өтейді, ірі яңадан шатырау етіге алынды, стеналары профнастилбен тышыланылды. 413 мың соны тәшкил етті. Әлі бұл январ айында ішленіп етті, мұнда тағын 100 мыңлік, январға бұл 2020 мыңға кірі, где-то 120 мыңға шыған. 21 жылда гараж үлішін утеплитіп қойып, іштен профнастилбен тышыларға планыштырабыз. Түп бұрышымыз болып, қоты күнкөріш қолдықларын вақытында шығарып орнаштырып бару, мұның үшін бізден бары тек күнделік тұрыш қызметі біз сұралады. Мұнда ең барлы вопросларыбыз білән Рәсмауский киттейді, антыға жеткермем біләні. Ең барлы вопрос полигонда біздің қазір 22-23 Алим Мақсумыш мармада состав директоры бізінде, председатель совет директоры 23-ке қатылық біздің полигон ішілерге тейіш, бұл тулайын біздің расчетлары бойынша енді 22-де біздің полигон тула, 23-те Оршада планаштыралар бетінде бізде переселенный пункт құлап кеттік, міне шулай келіп шықса дегенде бұл Аллахы білсенде 23-ке уже бізге полигонға, бізге бар полигон керек, бүтінісінде шығара бітіріп болмайдың олар кеткен строительный мусорлар, кепеші тегісі біздің 22-ге шыққаш уже полигон турында жер бөлеп, что к чему как деп мұна алдама ғазеләнәсі болады. Бұл полигон бойынша больной вопрос деп соның мен жер бөлемішлері, әйбірлері яңадан сонағандан айды. Әйтіп көрсеткендеріне бер. Өзіңіз білесіздер, біз моторлыққа үйрендік енді, ауылдардан да бек көп шыға, халықтан да шөп шыға. Бұл шөпні ұнаштырып барығы обязательный полигон, обязательный техника. Иптешлер, юғарыда санап кетілген тармақтардың табышлы ішлету үшін ел сайын комитет оша тарифлар қабыл етіліп, расланыла. Мұның енді әхімет іш екені барыбызға да білгелі, шенке бұл біздің ешманы алға таба ешау шығанағы. Өзіңіз білгеніңіз тарифлар қазір енді, соңғы бір 5 жылда енді, бірінші январда түгіл, бірінші июльден ортайынды. Қазір тарифларыны бұл соңғы 3 жылда бүтінесін только антимонопольный службы ошағына текшерлеп тұрла, шоң көрек тарифлар енді бірінші әлейден су тармағына біздің 0,7% ғана берділер. Жылылық 1,97, канализацияны, наоборот, түшті біздің 1,7%-қа кемеді. Екінші ялтылықтан бұл бәйелер өзгермейінді, канализацияны қығына өзгермей, әтегелерінікі шу пропорционально, мен еткен 0,7, 1,97, сушы процентқа орташа с 1 июля. Иптешлер, яңадан бик көп кішілер ішлене тұрған ешіллендіру һәм түзеклендіру тармағы. Біздің тілден бұл благоустройство. Чисталық, моторлықны бұлдыру, сова бестесінде яшаушы һәр бір біздің бурычы һәм yüzі.
Үзебезнең яшәгән төбәгебезне яшелләндерү, мотовайту, төзекләндерү, чисталыкны булдыру һәм саклау өстендә хезмәткәрләребез киң күләмдә эш алып баралар. Саба бистәсе буенча тулаем безнең хезмәткәрләр 1333 төп агачны тәрбияләп торалар. Шуның 1069 төбе киселеп формировать ителде. Бу бик пөхтәлек, сабырлык, осталык сөйли торган хезмәт. Моңа формировать итү, типләрне йомшарту, агарту, су сибү. Шушы эшләрне башкару өчен 1 миллион 64 мең һәм бәләкәч балалар бакчасында агачларны формировать өчен 26 мең сум акча түләнелде. Бу эшне башкарган булмасын погрузчик, основной кызлар инде безнең арамда утыралар. Фәридә, Ләлә апа пока сменада инде. Ләлә апа хәзер бу елдан тукты инде, ул уже пенсия яшендә. Гөлфия, кызлар, сезгә низкий поклон һәм үземнең рәхмәтемне белдерәм. Утыртылган тәрбияләнгән яшь агачлар арасында корган корт агачлар сабагызның ямен йөзен бузып торучы участоклар бар иде. Шушы максаттан чыгып 20 елда 89 меңлек 33 тәне корт агачлар киселеп, кустарникларын, куаклары алынып, чистартылып, биләмәләре арындырылды. 2020 елда юл билгеләрен урнаштырып, аларны төзек халәттә тоту өчен 168 мең сумлык разметкалар сызу, 835 мең сумлык, Төбәк авылында һәм ресурс бистәсендә разметка сызу 21 мең сумлык эш башкарылды. Байлар сабасы бистәсенең Закир Юсупов урамында тимер кыймаларын сөтеп алу өчен 17 мең акча түләнелде. Бистәбезне яшелләндерү, төзекләндерү, чисталыкны булдыру һәм саклау өчен 20 елда барлыгы 6 миллионда 720 мең сумлык төрле эшләр башкарылды. 655 мең сумлык яңа юл йөрү билгеләре урнаштырылды. Үзәк мәйданда яңа ел чыршысын һәм мәйданны бизәү өчен 843 мең сумлык эш башкарылды. Кышкы һәм җәйге айларда урамнарны, тротуарларны вакытында кардан арындыру, кырдырып туру, себереп юдыру, урамнардан шөп җыю өчен 2020 елда 6 миллионда 720 мең сумлык эш башкарылды. 19 елда 7 миллионда 7 миллион сумлык эш башкарган иде. Благоустройство өлкәсендә буенча тулаем чыгым 19 миллионда 678 мең сум. Керем 16 миллион 461 мең сум тәшкил итеп, соннар тотышкыч 3 миллионда 217 мең сумлык зыянга эшләнелде. Зыянга эшләүнең төп сәбәбе итеп кышкы чорда техникаларга куелган тарифларның түбән булуыннан күрә. Көндәлек эш вакытында төрле хәлләр булып тора. Шалтыратып халыкның үзенең ризасызлыгын белдерүләр. Шуңа да карамастан, үзебезнең урамнарны һәм тротуарларны җыештыру Саба гибридысы белән расланылып, Саба шәһәр җирлеге заявкалары нигезендә урамнарны вакытында кордан арындыруга ирешә алды. 20 елда 24275 кубометр кар чыгарылган. Космосның әлегенә әйткән сүзләрендә 24 мең. Бу 1942 рейс, көнгә 100 рейс кар түгәбез. Саба урамыннан, урам чатларын, тыкрык башларыннан бозлавыктан саклану өчен ел башыннан 40 тонна высыпка әзерләп куелып, бозлавык вакытында юлга сибү оештырылган, көндә дә бу эш дәвам итә. Менә кышкы айларга гына тукталып киткәндә дә, 7 айга гына булып исәпләп нәтиҗә чыгарып караганда, мин аны төрлечә сүтәм инде, еллык та җыям, айлап та җыям. Менә 2019 елда 5-8 миллион эш башкарылган. А 20 елда 3-7 миллион. Что интересно, ягулы 56 мең тотылган, 1000 литр. Эш 72 мең 20-дә. Шул 15 дәнә техника, катнашкан 1455 кешегә. Быел 1512 почти якын. Былтыр бер техника каткан 3900, быел 2400. Әйтеп күрсәттем бит. Менә шул эш эшләнелә, шул ягулык тотыла, шул хезмәт кылып тариф билгеләнгән тариф. Инде 2 ел сугышам, никак пока менә моны Али Максимович сезнең дә ярдәм кирәк булачак. Кышкы чорлар бик авыр. Оешманың йөрәге булып саналган менә ул благоустройство автотранспорт үзегез күреп китерсез, тыңлап китерсез. Алар икесе бер инде, алар бер-берсен мин аерырга теләмим инде аларны. Оешманың йөрәге булып санала торган автотранспорт эшчәнлегенә тукталып китәр. Югарыда санап үтелгән благоустройство һәм каты конкурс калдыкларын чыгару тармакларына эшчәнлеге техникадан башка күз алдына да китереп булмый. Шуңа күрә егетләребездән үзебезгә беркетелгән техникаларны һәр даим төзек тотып,
Үзеннеке дип санап эшләү сорала. Мин еш кабатлы минданы шушы техникалар белән ватылмыйча эшләп, хезмәт хакы алып, гаилә бюджетыгызны тулыландырасыз. Оешмада барлыгы 36 дәнә төрле маркадагы машина һәм тракторлар бар. Техника паркын үзебезнең финанс мөмкинлекләрдән чыгып, яңа техникалар белән тулындыра барабыз. 17 елда лизингка 6 миллион 714 мең сумлык ГС-1402 автогрейдер алган идек. Түләп бетердек без моны вакытында Алланың биргән эшләре. Рәис Муллаевич әлегә кабатлап әйткән 18 елда президент программасы белән лизинг башлап автогрейдер, бер дәнә автогрейдер, бер дәнә КДН зима лето дип яратып әйтәм мин. МТЗ 82 погрузчик, мини погрузчик ант 1 меңлек. Снегопогрузчик СМП-17. 5 дәнә техника алдык. Моның без айга 32 мең, 33 мең. 32-33 бу программа бик әйбәт. Безнең министерствода җыйганнар окслар белән бергә. Абыйча әйттеләр, Алла бирсә, 2 ел туктап торган ел программа без аны вакытында түләп барабыз. Бу безнең өчен техник яңарту президент программасы өметләнәбез. Алла бирсә, Рәсәләвич әйтте, бу булыр дип инде. Автотранспорт буенча анализ ясап караганда төрлечә саннар күзәтелә. Менә таблица ясалды, шоферлар монда хайран безнең. Һәрберегезгә кулыгызга тоттырабыз. Нигә диспетчеризация? Ленар диспетчеризациягә мотор итеп парителенә төреп чыгарып куясың, кулларны да бирәсең, аэротабина бирәсең. Таблицадан менә алдан әйтеп күрсәттем бит убытка дигәндә. Һәрбер техниканың бүлеме шушы основной безне пока тота мусоровозлар, основной мусоровозлар тота. Шушы 7 айда эшләгән техника бөтенесе минус. Однозначно минус. Менә шушыны күтәрә алсак, Алла бирсә. Әзрәк кенә сулыш алырга. Анализ ясап караганнан соң уйланырлык фактлар бик күп. Ел әйләнәсе 148 мең литр, 5 миллион 819 мең сумлык ягулык. 53 машинасына 5 тонналы 53 машинасына чагыштырып, кешегә аңлаешлы булсын, 30 рейс. 1 миллион 084 мең сумлык майлау материаллары. 1 миллион 373 мең сумлык запчасть. 345 мең сумлык машина ремонтлау өчен, 200 төрле договорлар. 281 мең сумлык авторезина, 56 мең сумлык аккумулятор, 1 миллион 790 мең сумлык амортизация, 124 сумлык GPS навигация. 5 миллион 392 мең хезмәт хакы налоглар түләнелде. Барлыгы 16 миллион 817 мең чыгым тотылып, 15 миллион 744 мең кирим алынды. 1 миллионда 066 мең сум зыянга эшләнелде. Бу благоустройство ичендә бар бу 1 миллион. Алдан санап киткән. Иптәшләр, 2021 елда техникалардан сокчыл һәм рациональ файдаланып, юлларда юл йөрү кагыйдаларын төгәл үтеп, хәвеф-хәтәрсез йөреп, күп табыш алып кайтуга ирешелгән. Финанс мөмкинчелегебездән чыгып, техника паркын яңартып баруга ирешелгән. Елда уртакка салып сөйләшә торган тармак булып халыкка монча күрсәтү. Монча хезмәте күрсәтү. 17 елның октябрь аеннан капиталь ремонт ясалган. Ансы капиталь ремонт Рәис Муллаевичка рәхмәт. Ансы безнең хисаптан ясалмады, 19 миллион акча район бюджетыннан түләнде. Монча сәламәтләндерү үзәге тулы куәтенә эшли башлады. Анда идеальный дип әйтергә кирәк инде. Бернинди ничә менә хезмәт күрсәтә. Чәч тараш, массаж, фитобочка, тоз бүлмәсе, аерым бүлмәләр, 2-ле, 4-ле, Рәмзия монда син монда үтүдек. 2-ле, 4-ле, 8-ле, хамам, тоз бүлмәләре нәрсә генә юк. Моны ладно быел мартта туктадык инде без диме, майда кирдикме без Рәмзия? Июньдә кирдикме? Июнь башында. Аны да мин сәбәп иттереп куймыйм инде. Менә таблица. Biz мончада быел бик күпкә чигенеп эшләдек. 19 елда 2006 менә шундан гына әйтәм дә, 2688 кеше монча хезмәтеннән файдаланган. 20 елда 1875. Почти 1000 кеше ел әйләнәсендә монча хезмәтеннән файдаланган. Әле бу хамамлы, нинди әйбәт әбиләр кирип рәхмәт әйтеп чыгып китәләр. Менә анда таблицада бөтенесе дә бар инде. Ана экранда да күрәсез аны. Буларны итеп белән тормыйм. Менә 1000 кеше кирмәгән, 1000 кеше кирмәгәч, табышны күреп торабыз. Газына түләргә кирәк, зарплатасын
Что интересно, зарплата, шул газы, шул тұтылған су, шул электр, шул біріне бірінде, міне иттеттіріп шақтың. Бүтін расходтарын есептеп шыққаннан соң енді біздің манша 920 бұлай, арендаға 200 дауын алып алса, 750-ге яқын әйбір өгітіп алды. Бұлай сөйтіп қарайым, тігілей сөйтіп қарайым енді, Рәмзия Завбани білен сөйлеші өзінде. Енді мені массажистіні олып, өзімізден зарплата төлеп, білесіз енді, шуны енді кішілерге, міне қойда қатын қыздар көбірек кішілер, налоговыйларда, шамшонақ берішілерді, пенсионныйларда, ешсін ғана қойып ғана олай тіріп, ерте башладым. Ауыл айбетлеп күні, 15 күн өзінің рекламы көрсетіп күні, менден кетіп барды да, қорайым, шығып бара, бір ешмадан. Ол қама мен емесінден бері екен, мен мұншада шылайын дейді. Оптыраға жайттым аяғын соғымсын бұран дедім. Енді тігілей де сөйтеміз, бұлай да жейіп қорайбыз. Рәмзия міне, біз сенерден алыптан соң сөйлешеміз. Міне мұнда нәрседір яңадан, міне нәрседір. Бүтінші прекрасный, үр яңадан ішінәліген мұнша, оны ешіліп текнік. Шәқси кішінің мұншасы да оңды түгіл түрлі кішілерде, түрлі кіші бар енді әйбірді. Бұл хамамлар пайда көргені бар, бір кішінің. Бар енді санатория, нелер, фәлән. Әлі бұл район үзегінде бұл. Енді ойлап берейім әлі, бұл түгі болташларға, көкмараларға әйтіп шында, онда объявлениялар беріп, нелер қойып түгі біздің Рәмзия, нелер бар бетелі, брошюрға. Болташтан да келгендері бар, көкмарадан да келгендері бар, зиялы деп шоққа бітелер енді. Брошюрлар бар бетінде. Енді біздің неге де берілген, бұл қонақ йортларына тірнеклендіру үзегінде бар бет, ондан шыққелерділер бетелі, сен неден болташтан келген. Шәмерденмен тірнеклендіру үзегі. Инстаграмда бар мısınız андай? Біздің неде бар, өзіміздің сайтта түге, импорта сайтында бүтін әйбілі қойуға. Қар білсе, әйбір көп мұтыра, хамама көп мұтыра, бір бөлмелі көп мұтыра, қатыны білен келеді, 2 бөлмелі. Енді түге әйтсем әйтім енді, ерлі қатында кейсе біз паспорт сұрамайбыз бет енді. Инстаграмда ашып жібере керейін, ойрым. Бөлмелі тағдим етеміз. Айтмақ біз келген кішіге де бүтін ішіне көрсетті, бүтін бөлмелерді көрсетіп шығамыз енді. Келген кішілер бар енді. Соң жақташа, или анаға бір болса да бар кіші көре бетін ана. Yazıp koyarlar esile, işlemege, işi boş kararın. А почему нет? Вы türlü ne bileyim kullanıp kararlar koyuyor. Aksiyonu sapaya geldi, üç kişi yapsa, birisi boşka değil, üçüncü boşka değil. Şimdi ben onda yarında bile Rüstem Fidel'in Datari birliklerine, tele radyo kampanya bilen, Rüstem Vatroviç bilen, türlü neler uzdurtup da boşka biri koruyayım neyinden, şundi eybirler uzdurabız şimdi biz üze bir şey. Afişleri ite. Biz tabii şunda 2 bölümlerle bilgilerimiz diye salonu 30 bölümler böyle şunda işler var mı var burada da şigine işlerimiz yok 2020 şey. Bana bir şey olmuyor. Uyuşmanın tüp neydi hesap duruşu bir iş. Bunda sonlarga bütün işine toplalıp durmuyor. Bunda sonlar var. Bizim tarmak boyunca 20 yılda предприятиенің кірімі 73 milyon 208 bin teşkil etti. Шығынlar 72 milyon 728 сум болып, 480 мың сумлық табыш алды. Тулайым ұйышма бойынша 2 milyon 395 мың сумлық шит шығын болып, 2 milyon 597 мың сумлық қана шит кірім табыш. Біздің енді түгі дешап түгісі 480 мың деп етмесін, бізді бұғалтерский ақтан еткенде 680 мыңны тәшкил етті. Тулайым табыш. Ел бойынан шunu қатлығында дебет, кредит, біздің самый главный дебетларына жиі бітіру, мұнда скашук бар біздің гилафырына қатыр. Но нешесім, оның түгі халықта шо айта бетінде, зефирмалыды сізге желісқа дайттан бар енді мен шундай категория кішілер бар, 3 түрлі категория, бірсі біздің неден уведомление бергеніне күтіп тұрады, төлей шундан соң, екіншісі суттан сутқа ғана бара, үшінші ана төлегені төлеп бара. Міне гилафырында біз самый главный шо бізге дебет кредит иттілі бітіреміз енді. Өзі бізге оларны жимасан бетінде біздің екшесі бар, біз игенде етмейбіз бетінде, сөтті жек шықырмейбіз. Бізге қызмет көрсетіп, міне шушы білерін.
Tolay mısır da ana tabletiler bütün evler koyulgan. Bugün mana 21 yılda Algatavada cebet bilen kreditini naklap kimetu üstünde nakıl iş alıp varıp işini tağında joylandırırlar. İşini joylandırır diyen söz indi o bütün bu koşu, bütün işi şuna beylene. Tabi sen bir tormak bulay işli, bulay işli de ahırdan indi bizning tulgayım Dege tormak jetekçileri siz munda bitirigizde biz bu tormakka qaragan, siz bu tormakka qaragan deb bizning tormak aha ribilde eкен әле deb suyuna turgan tugul. Tulayım natijani qaradi. No tulayım natija 687 ming gina. Bizning eng zo'r baylığımız bulup kişilerimiz sanalır. Нендегене işini planlaştırsak da bizning ertangi planyorka xizmatni saqlov, texnika qo'shimchasi qoidalarini tugalab birinchi shiratga qo'yib сөйләшүдән башлана. Chunki har bir bizning oilalari, eti-yenilari, bolalari көтә. 20 yılda imganu şiratlары tirkelmedi, lakin baribir qavatlab aytam, Xudoy saqlanganni saqlarman degan. 2020 yılda xizmatkarlarni o'qituga 30.450 so'm, maxsus kiyim bilan ta'min etish uchun 278 so'mlik okşa vidosmotr 14.900 so'm tutildi. Olg'a tabada bir-birimizni anglab, saqlab, imganularga yo'l qo'ymishi, ihtiyorli bo'lib, xavf-xatarsiz kundalik qo'ygan maqsadlarimizni yerine yetkirib o'tarmiz deb ishonib qolamiz. Kollektivda birgina bayramda ishsiz, мероприятиesiz, bo'laksiz o'zmaydi. Vatanni saqlovchilar, xalqaro xotin-qizlar, o'zimizning kommunal xizmatkorlari kuni, Jingu bayrami, Soban to'y, Dilim bayrami, ulkanlar, anilar kuni, Yangi yil, bolalar shirshasi deb uyushgan tushda o'zdirildi. Mana bu yil bolalar shirshasi tabirimda o'zingiz bilan fikrlashgandan so'ng, kollektiv bilan so'rashgandan so'ng bu yil og'ir deganda yili-yilidan men aytib bitdim, sinov yili deb Balalar şirşısında uzdurub bulmadı. Özümüzün korporativ, şuna Ukraynada balalarımız qanagat bulgandır, buleklerini birdik, oyunşıklar da tıktık, özümüzce ikinçiler işlerge tırıştık. Yılına qarata. Onsa sizden bilen söyleşip, planyorkada söyleşip, bunları şulay işlerendir. Rayon kulak uyuşma предприятиялар arasında bunlar şılbara tematikisi osunda uyuşturulan konsert programısında ikinci orununu yolladık. Konsertda qatnaşkan her bir xizmatkarlarga o'zimning teran rahmatimni bildiraman. Olg'a tabada bunday chorallarda aktiv qatnashurmiz deb umidlanib qolaman. İptaşlar Шығышымны qisqartib, şunu aytasim kela, nendegina tarmoqda ish boshqarsak da, o'zimizga yetkazilgan vazifani nomus bilan o'tab, ko'ngil berib ishlagandagina yuqori natijalarga erishib bo'ladi. Buna erişim için en birinci şartda selametlik, ikinciden hizmet disiplinisin, işki qoidalarini tugul, o'tov en tüp faktörler deb sanıyorum. Eli kızganışqa qarşı yıl aylana türlü hizmet disiplinisi bozulgan şartları bulg'alab turadi. Men o'ylayman, shu iptaşlar o'zlarini o'ng'ay natija olsa, tük kollektiv ishlarni tortirdilar deb. Chunki bular borasida kollektivning birdamligini, предприятиyaning to'g'ri etib ishlovini teskari yig'inti yasatirgan faktörler. Ishlagan ishlarimiz ko'p. İşlemesilerde yeterli. Yukarıda sanab ketilgan xizmatkarlarni boshqarib, tiyishli yuqorilikda natijalarga erishish uchun bizning bütün mumkinchiliklarimizni, ishki rezervlarda yeterli. Allohga shukr, kollektiv birdan niq qotuv. Kollektiv bizga borib turadi. Alloh taolo bir-birimizni anglab, fikrlashib, planlashtirib ishlarimizni degan ishonchda qolaman. Sizning boringizga esenlik, sog'lik, salomatlik, семья baxti, oila tinchlig'i tilab qolaman. 2021 yılda uzgan yıllar qaraganda da zo'r o'nishlarga erishib, har tarmoq o'zining tobushlarını orttirib, sho'llatib gurlatib yashagan nasib bo'lsin, Alloh bersin. Kelib turgan pandemiya fatında sog'lig'imizni, salomatligimizni yo'qotmishi, o'zdirib jibariga yozsin. Amin. Bizning Жиылыш карары ахырдан жасап кошупна. Зефирмалды түшүрүнүсү керек. Фикрилашуу болобу? Бизде коллективде фикрилашуу бар. Жок, биздин азыр суроолор жаап сизден соң бир нетип алабыз. Сизден соң. Перед тем, сенсис,
Коллеги, спасибо, что пригласили для участия в этом мероприятии. Хотел свое выступление построить коротко, на русском языке. Ничего чрезвычайного не произошло, естественно. Почему участвует прокурор на этом собрании первый раз? Прокуратура должна быть постоянно вместе с вами, общаться, знать проблемы. И вы должны знать нас в лицо, и если какие вопросы есть, обращаться своевременно. Действительно, как было сказано Ильей Гавриловичем, 2020 год был очень сложным, напряженным, годом испытаний. Но и надо сказать, что мы достойно все эти испытания прожили и перешли на Новый год. Надо сказать, что много было сделано. Во-первых, главный итог, что несмотря на пандемию, на серьезные испытания сохранился коллектив. Коллектив работает. Действительно, вот когда мы поднимались с Раисом Галичем, обменялись мнениями то же самое по поводу того, что ваше предприятие является стратегическим для нашего района, стратегическим, очень важным для населения, для граждан, наряду со здравоохранением. И достойно вы прошли, проработали, хорошие достижения в целом, надо сказать. Что и есть такая лакмусовая бумага, образно говоря, которая оценивает деятельность предприятий, учреждений, организаций, это по обращению в прокуратуру и другие правоохранительные органы. Вот за 2020 год с серьезными жалобами, заявлениями на вашу работу по поводу оказанных услуг не обращались. За это я хотел сказать вам огромное спасибо и надеюсь, что в 2021 году мы также будем с вами успешно работать. Что касается нашей деятельности, вы, и другие правоохранительные органы, мы работаем в одном районе, одна семья, надо сказать, это вся наша деятельность направлена, чтобы обеспечить безопасность, чтобы благополучие было в нашем районе. Все наши действия направлены только на это, на профилактику правонарушений, на профилактику на нарушение трудовой дисциплины и правил техники безопасности. На это тоже Илья Гаврилович обратил очень большое внимание, показал цифры, сколько там было выделено. Но совершенству нет предела. Действительно, самое дорогое, самое ценное для нас – это народ, это граждане, это работники. И предстоящий год, в этот год, надо сказать, что необходимо совершенствовать. Но есть вопросы, надо сказать, что все тут совершенно, все недостатки устранили. Я не могу сказать, какую технику надо купить в этом случае, однозначно, но я знаю, что так и должно быть. По крайней мере, давайте обратить внимание, в этом году необходимо обезопасить наших людей. По вопросам выплаты заработной платы, соблюдение минимального размера плат труда, вопросов нет. Люди, я понимаю, что довольны. И необходимо те гарантии, которые предоставляются нам трудовым законодательством, всех их надо соблюдать, естественно. Потому что, еще раз повторяю, это наша главная ценность, наше достояние. Законодательство меняется, постоянно вносятся изменения. Много было изменений, касаемо этой пандемии и так далее. Пока еще у нас масочный режим не отменен, меры безопасности не отменены. Ежедневно у нас по району составляется не менее 4-5 протоколов на нарушителей. Суммы там довольно-таки большие. Если повторно, то в двукратном размере. У нас до 5000 первый раз, если потом уже следующие до 10 тысяч, до 10-15 тысяч. Поэтому необходимо соблюдать те предписания и правильно их понимать. Не только этого касается у нас изменения. Особо хотел я именно изменений очень много происходит в законодательстве на те, которые мы с вами постоянно сталкиваемся. Вот эта пандемия – это первая административная ответственность. Были внесены изменения в связи с тем, что развиваются у нас технологии. Все мы являемся пользователями интернета, пользователями этих наших сотовых телефонов. И в связи с этим у нас внесли изменения в законодательство касаемо именно распространение информации, ложной информации, которая не соответствует, с целью, чтобы, взбудоражить народ, чтобы чтобы вызвать недовольство. Есть у нас и факты, когда мы в порыве гнева друг друга оскорбляем, в сети публикуем периодические измышления. В связи с этим были внесены изменения в Уголовный кодекс. Сейчас за, казалось бы, простое, безобидное публикацию по поводу какого-то своего недруга, клевету, за клевету предусматривается штраф до 1 миллиона рублей.
По району очень много таких фактов. Друг друга не взлюбили, поймали своего мужа, значит, так сказать, в измене, начинают друг друга оскорблять, писать всякие всевозможные, а это уже клевета и оскорбление. То есть это уже и наказание, как бы там ни старались, суд как-то защитить, то есть, чтобы назначить гуманное наказание, но вот штрафы там очень и очень большие. И по этим публикациям, которые у нас есть в сети интернет, необходимо быть очень осторожными. У всех у нас есть дети, они есть, которые с нами пока еще, есть люди, которые обучаются в Казани. Вот. Это, значит, информация, которая распространяется там, необходимо оценивать, насколько она объективна, насколько она правильная. Я это связываю с выступлениями в городе Казани, Нижнекамске и других городах, связанные, значит, каким-то участием, призывом для участия в незаконных этих митингах, демонстрациях и так далее. Поэтому мы все люди зрелые, так сказать, работающие на земле, знаем эти проблемы, знаем, как их решить. Такие формы непосредственной демократии, как сегодня мы с вами встречаемся, так и да. Но еще другие могут быть, если у кого какие-то вопросы к власти, к конкретным должностным лицам, можно обратиться и цивилизованным методом, а не подталкивая наших детей на демонстрацию, на противоправные действия. Потому что впоследствии, во-первых, быть привлечен к административной ответственности, если человек в нарушении выступает в этих. Но и другие еще, если перспектива это не заканчивается, все это, значит, фиксируется, им, то есть молодежи, необходимо еще жить и жить. Поэтому я просил бы вы, чтобы в свою очередь провели профилактические мероприятия со своими детьми, со своими родственниками. Необходимо все-таки обезопасить от таких негативных явлений. И хотел бы обратить внимание на одну большую проблему, которая у нас существует. У нас в прошлом году было зарегистрировано всего 199 преступлений. Они расследовались в рамках, значит, 57 уголовных дел. И вот 9 уголовных дел у нас о преступлениях, связанных с интернет-мошенничеством. Очень распространено в районе. Очень распространено вот это преступление. 9 преступлений, они, как правило, не раскрываются. Это хищение из банковских карт. Вот мы видим, значит, вы своим потом, кровью зарабатываете эти деньги, так и да, и на счастье распрощаться этими деньгами. В прошлом году по району только было в результате этих преступлений ушло на, значит, счета преступников более 1,5 миллиона рублей. 1,5 миллиона рублей. За один раз 260 тысяч перечислили. Один перечислил 200 тысяч. Но, значит, суть этих преступлений такова, еще раз напомню, звонят по телефону, так и да, представляете, сотрудниками банка, говорят о том, что вот на ваш счет пытаются оформить кредит. Для этого вам срочно необходимо, значит, открыть другой счет и все имеющиеся деньги перечислить на резервный счет, который якобы, значит, гарантируется банком. Ну и звонят, между прочим, не один раз, по 5, по 6 раз звонят, из разных телефонов, между прочим. И идут, перечисляют, значит, со счета на счет, или же идут все в банк, говорят, вот у вас там проблемы, значит, вы уже оформили кредит, хотят его получить, и вам необходимо, значит, пойти в свою очередь туда, в банк, так и да, оформить на себя кредит, эти деньги снять, а потом, значит, частями заплатить на различные счета, чтобы якобы дискредитировать, найти этого преступника. Вот идут по нашему району, идут тогда, в банк заходят, снимают эти деньги, там говорят, значит, сюда перечислять, туда перечислять. Хотя из каждого, чуть ли не за утюга уж мы говорим, уже звучит о том, что сотрудники банка никогда своим клиентам не будут звонить, не будут просить открывать счета, перечислять куда-то. Но вот здесь же сидите, тогда вот на каждом собрании мы, значит, выезжаем в сельские поселения, со страниц районной газеты, телевидения, где только не говорим. И все. И уже в этом году у нас два факта есть. Еще месяц начался только, то есть 1 месяц кончился. Поэтому просил бы, уважаемые наши граждане, уважаемые, слезно просим вас, убедительно, будьте внимательны, берегите свои деньги. Все-таки, я думаю, вот, еще раз должен повториться, не с неба же падают все эти деньги. Поэтому будьте осторожны и доведите всю эту информацию до своих, значит, детей, до своих членов семьи. И какие-то, если у вас возникают сомнения, можете перезвонить вначале в банк, можете перезвонить в полицию,
куда угодно. Звоните в прокуратуру, мы вам разъясним. Вот такие у нас проблемы есть. И особая, значит, просьба вам, уважаемые наши коллеги, это быть осторожным при езде на автомашинах. В прошлом году у нас по району 22 человека получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий. 5 человек скончались в прошлом году. В этом году год только начался, у нас уже 3 трупа. 3 трупа, вы знаете. Кельдебек, старый Икшурна, так и да. Значит, вы это знали, мы уже написали об этом, говорили. Вот, элементарное пренебрежение нормами и требованиями правил дорожного движения, требованиями пристегиваться при езде на автомашине, значит, приобретать вот эти люльки для перевозки детей и в свою очередь пристегивать. Вот это пренебрежение, такое легковесное отношение приводит к таким последствиям. Вот таким последствиям. Трагический случай в одной семье, можно считать, 3 человека. Их можно было бы, любой, вот, которого мы не взяли, которого не рассматривали, из-за отсутствия времени я не хочу остановиться на каждом из 5 несчастных случаев с транспортом. Все они из-за грубого нарушения правил дорожного движения. Давайте будем друг друга беречь и, значит, в дальнейшем будем соблюдать четко свои трудовые обязанности и те предписания, которые содержатся в законах. Что касается деятельности прокуратуры, значит, открытости, доступности, то мы, как и с вами, значит, как и другие, значит, некоторые предприятия учреждения перед пандемией работали постоянно, никаких у нас удаленных не было, мы были на месте, и сейчас на месте, готовы вас принять, выслушать и помочь, если возникают у вас трудности в жизни. А так, благодарю вас за успешный труд, спасибо вам, что вы всегда на своих местах, приходите вовремя, что вы есть у нас. Спасибо вам. Пока. Теперь Мавлид Шмизгизге рахмат, мағлуматтарыңыз үшін, есептеулеріңіз үшін. Ол да біз антагесіне елді истияларымыз бар. Біз енді биыл жасадық экскаваторға айырым коляс люльки деген дегенде тегесе принимается деген Рафаэльдің погрузчик нашли. Біз оның үстіне эшләрбез. А вот жігіттер, қыздар һәрбір біз қарыз барылым, ансына енді юл қағидалары бүтін бізді оқшағабыз енді, хаваланабыз, но өзімді докладты еттім, һәрбір біздің иде балалар, әти-әни, семья, батын, мужик кіті, басы енді өзімізден ғатырымыз. Көшеміз екінші күн тәртібіне, фикір алашыңға, сұраулар, тәқдимлер, баршыған мәселелер мен келейтім. Жиылышта сұрау, ол дұрыс түгел, ол күнделік іш уақытында сұрауларға тиіс. Аны жиылышқа бұл сұрауын мен жиылышқа бермегіз деп етмеймін, бұл вопросов нет. Оны оңа барып жеткірмеске керек. Біздің мына қар бүгін биыл бетінде 2 өздірілуіне зум аша, мына біздің 11 өзіміз ауыстырып жете тұрған Расымар 11 біздің бізесі, Расымар ауыз өзімінде. Оны ол советі жігітлері тыңап отырады. Олардан вопростар жоқ неке міне әйбіден, ауыл жерлерінен. И онлары соң биыл яңадан редакция оша Рүстем Абдурович білен сөйлештігінде, олар редакция газеті сіздің не оша, Инстаграмнан сұраулар бере алу. Біз оның білен сөйлештік, әгерде, мен онда кішемді сізге, әгерде енді сұрауларына мұнда тегінде топланып, жауапны или газет оша, или прямой иттіре білмені, ондай ұсулар да бар. Латмансы мен иттімені, өзегізде мені бұршыған вопросуларын, менде, ерте білен де ерейбіз, кеш білен де қойтабыз. Болмаса, көшеміз үшінші самый матур күн тәртібіне бүліклеулерге. Мен жиылышны қорарын Рәсиле. Жиылышны қорары білен, әрбір жиылышны қорары болады, жиылышны қорары білен таныштырып кет. Су тармағы бойынша 2021 жылда мектеп құрамындағы МВД қаршы колодистарны олыштырып ішін тәртіпке салырға, Мамалай ауылындағы су басынсын олыштырылы давам етірге, ауылдардағы су башныларын бөйеу, Иква Суарташ, Иски Кішірме, Түбек, Юғары Шытсу,
Sobada iş balalar yağına su kırtı, Mertin avlunda kaptajga dokumentlar işlev, sanitar zonu yasarga. Avullarda uğraşlarına azaltmışlar koyu oluşturu. En mühimi halkını yıl eylene üzlüksüz sıfatlı su bilen temin tüge irişu. Cevaplılar baş inженер Гомеров Ильдус, мастер Сибагатов Илнар. Жылылық тұрмағы бойынша квартальный котельныйдан өзіміздің административ бинаға қадар теплотрассыны қолай білен тұшылап алу, квартальный котельненің урам һәм қаршы яғы стенасын тұшылап бітіру, единоокны котельненің стенасын урам яқтан бұяу, квартальный котельненің екі котелына яғы сезонына хәтлер кем промывка ясарға, қолға табада ішлеу технологиясын бұзмеше халықны бюджет ұйышмаларын мәктәп, детсад, больница, культур, спорт үздіксіз жылылық білән тәймін етірге, ең mühimi ішні дұрыс етіп ұйыштырып, табышын арттыруды мақсат етіп қоярға. Жауаптылар баш инженер Гомеров Ильдус, мастер Гомеров Рузяллер. Канализация бойынша колодистарға ревизия жасап ремонтлау һәм чистарту, горловиналарны кирпичтен үйілген колодистарына жабы колодистарға алыштырға, бірінші номерлы иловый площадканы тугып дренажның тышын алыштырға, школьный урамындағы КНС-қа атмос кішілерге, Закир Хабибуллин урамындағы КНС-қа ел сайын стенасын бұяғаншы профнастил білетішілерге, запас насуслар алырға, Герат КНС-ның подачысын өзгәртіп ясап насус бұяға, яңа технологиялар қоллан ішіне алып бару, электр энергиясын рационал һәм эконом файдалану. Жауаплылар баш инженер Гомеров Ильдус, мастер Илмиев Фәрит. Аты күнкүріш қалдықтарын жинап шығару һәм урнаштыру тармағы бойынша полигонның гараж ілішін утеплитель қойып іштен профнастил білетішілерге. Благоустройство бойынша соба бистесін тоғында матурайту, яшілдендіру, аты күнкүріш қалдықтарын қорт ағашларыны кесу, вақытында шығарып урнаштырып бару. Жауаплы директор орынбасары Юсупов Раил, үлкен контролер Арсланов Рәсилә. Автотранспорт бойынша 2020 елда техникадан сақшыл һәм рационал файдаланып, юлларда юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтеп, хавфка тәрсез йөреп, күп табыш алып кайтуга ирешергә. Җаваплылар Юсупов Раил, механик Шагбалиев Айрат. Бухгалтерский учет бойынша расланган учетная политика нигезендә мастерларның вакытында отчетларын бирүне таләп итәргә, исәп-хисап эшен тагында яхшыртырга, дебитор, кредитор бурычларын мөмкин кадәр киметүгә ирешергә. Җаваплы баш бухгалтер Новикова Лилия. Хезмәт дисциплинасын тагында ныгытырга, ичке кагыйдәләрнең үтәлешенә ирешергә, һәр тармакның аварияларсыз югары эшләп чыгаручанлыкка ирешеп, табыш китереп эшләвен тәэмин итәргә. Җаваплылар тармак җитәкчеләре. Шушы җыелыш карарын өстәмәләр белән кем кабул итәргә ди тавыш бирүегезне сорыйм. Каршылар, тоткарланучылар. Күчәбез 3нче көн тәртибе. Күчәбез 3нче көн тәртибе. Чамы поштака китәме? Әмма, син укыгыз. 2020 елда башкарылган эш нәтиҗәләре буенча югары күрсәткечләргә ирешкән өчен баш инженер Гомеров Ильдус Галимҗан улы Саба күп тармаклы җитештерү предприятиесенең мактау грамотасы белән бүләкләнде. Шундай ук эштәлекле грамота белән Шагиев Марсель Хамидулла улы бүләкләнә. Һәм кичкенә генә ние. Ике тракторлар бара Марсель. Нозгына тортыласы була. Яшелләндерү һәм төзекләндерүчесе Мәметова Рима Анатолий кызы бүләкләнә. İlerlediğimde bir suratına hizmete geçişine. Buhalter Gilaziyev İnsaf İlyas ulu bileklenə. Biliye topçumuzsun ekonomisinde. Avrupa 2 gün çizimde ilk başladı şiir. Akıllığına şiir. Traktorçu Gazizulin Rafael Abdullah ulu bileklenə. Rafael Gilaziyev. 2 gün түгел, 2 атна Qozonda ремонтта булды Рафаэльның тракторы. Шул сиздерде тротуарларда. Давай, бик зур рахмат. Хезмәтең өчен молодец. Диспетчерлык хезмәт операторы Аскаров Азат Тахир улы бүләкләнә. Ул җигетләр.
Güzelge bir Güzel avurtan da çabuk gitti o. koyup durumuzda. Ne İldos? Topşu neyinden? Ne yapma? Şoför Askarov İlnar Harisoğlu bileklene. Okuyacak. Askarını jilerdi. Şu grafik olası oksiyla sonra okur. Topşururuz bizden. Şistartu kurulmaları operatör Kasimov Marat Neziroğlu bileklene. Marat. Davay Big Sur rahmet hizmetiniz için. Operatör Galimo ve Feride Ferit kızı bileklene. Feride bizi operatör, agronom komiteli, Ceykini okutuşu, kışkını agronom olsa yarar yedi. Ceykini avaş kisi, kışkını hizmetin için Big Sur rahmet. Şoför Tavliyev Seydeş Velimkhanoğlu. Seydeş. Yolu yok, kıyırığı yok. Çok iyi, elbette konakta etken çok iyi. Operatör Gaynuryev İskender Hamitova. Bu gibi kararı, bu arada neden çıkmaz mı? Hiç kısmında ötürmüş mü adam? Yok. Santexnik Şavalyev Zebir Kebiroğlu bileklene. İleride bütün büdjetinin, bütün kanalizasiya, suyu, жылылығы, şu zəvir bilen Nurgan abi kolunda. Hizmeti için bir zor rahmet. Yana şunun bilen bizden yıllık akşı yılışımızdan bütün yüzgeyanın kavatlık, isenlik, sağlık, selametlik, bir nindi pandemi, bir nindi koronavirüs deyip korkup turası yok. Çünkü verip biz onu birge san Rospotrebnadzor taleplerini tükenlik yok, Allah'a bizden. Biz onu bana da jinger getiyiz. Babaylar soğuşunda jinger, biz bunu jinger getiyiz. Yüzünü sağlığımız, bana resim başlaydı gösterdi. Bütün yüzgede sağlık, selametlik, isenlik, sağlık, simyamızda tanışlık, yollarda motoritleri veriyor. Çünkü unutmağız, ide simyamız, balalarımız, azizlerimiz. Bütün yüzgede isenlik, sağlık.